أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكه من تنكنيني نعم ماما كرنكري يا ماسيتين قرمونو أوي كويني ماما أبو بكر حيدر محمد بن باجي كنا يالي هو سموران كويني مصري hay kalandre be wala o kuyini kharkhandaw katay kenna ngale o sidi mamrun su komanten kuyini yugondo yagare lemne no qirse hogo sitige kama o kuyini kharkhandaw kata asu komantenga kenna ngale o la lakhike orni dangitay harsa ona badiri dungonuya kama sahabanu njala gumqoru Allah gara ko benu warja iga shere badiru khurayni do Allah harim batenne mando kisenga kama ilo tuyen qawa baka sahaban do mena yan qawa nan tuyi baka sahaban do mena na sawunya Allah gara khair be nyura ken sabura ehi kharan khare hiwi dangani ni kebe meganta sahaban kutunda kembirenga badir dungonu ora honu jati harsa oni dangi takutenga kengota wala laqi ora kengara nokube kena Allah harin sahaba qoray way Abu Ubaida bin Amr bin Jarrah. Abu Ubaida bin Amr bin Jarrah honodi Abu Ubaida Amir bin Jarrah kemrenga ona kenya khisan kamana ko ora hokonari watin ki noto aqisan noni harsa oni dangiti aqisan gutenga kenna yale ura hilla baka oma Aisha ummul mu'minin ati sahaba nundo mena ati surosiki nyino kun surosiki iya ala kum paramparuni jukun sireni way wasamunu ti kun surosiki iqanun tani kata Allah haringa musiri kembana na kangai kenni Abubakar Siddiq ahilani Usman bin Affan askani Abu Ubaida Amir bin Jarrah ku sahaba nusiki ku hinyi an Qur'an la harima musiri wa haram paruni wa iju kunun surun wa yin samunu kemrenga tarqu gumunda ko yinanti Abu Ubaida kebe yani Shami launye wati futuhu Shami kemra ayungu maumpo gabe Kenya Abu Ubaida kiteni yungu mauni Khalid bin Walid ya ma Saifullah al-Maslul yungu mauni kenya ma birambe Abubakar ga Fati Umar ga taw khalifa oni kemra Sayyidina Umar yungu mau nyilla baka Khalid ma nakini Abu Ubaida Kenya ni to gajange watni gajange bela ghazwatu yarmuku gajange kembrenga kempale yuma onyile Abu Ubaida kitenga ma ira debun kutulla khemwi na Abu Ubaida to yuma oni Kenya sawni tarikh gumunti ati Dimasqi la'unye debebe tonga Dimasqi kella unye kembra ati ken qoto islamnu kama musri kembra Khalid ibn Walid aro Abu Ubaida aro yungu benu gayno ira karanganu tani iro mena laqi na sabunya Dimasqi laqu benu gani Dimasqi laqu ko adanta no baka hono wati kana babul sharqi hono wati kenda babul jabiya hono wati kenda babu igaya nyume wonyino kento ira laqi woto sawkinga ala kulli hali laqi kay khona idanta no baka kembrenga qalibun walli laqiwi Abu Ubaida laqiwi ganyungu metanawono kun khana laqiwi Shurahabil bin Hasana igabu kembrenga khrenga ya Abu Ubaida agayro laqibe tarqugum nda ko nanti ken gajangeri
ti sahaba nun do mena ingunu kanen gabo gajange nyime halle na ko yin nanti Khalidi ta duro koten ka sahu ke gajange dina Abu Ubaida kembira ken ngunu kanen sahaba nun do mena nande Khalidi do khodo ker mosiri akenga yiro bange be ti kunyana gajange nya mosiri ti Abu Ubaida gairo laqabe anya khomi kanya nenga yini yaro noa ken ngunu kanen sahaba ndo mena kenya wati be ke khibaren ki Muaz bin Jabal kina Muaz bin Jabal aw ke kureri khibaren ga ke Muaz bin Jabal nanti wo munana Khalid ro Abu Ubaida wo munana compare kina Muaz bin Jabal abutu mosiri ati angunga simana nanda Khalid ro Abu Ubaida aw kun compare ne me tikemira ati serebenu go terne serebenu ga mpaso nguyen koten kama seren sui lengi wo terne nguyen koten kama te Abu Ubaida o kun seruri serebenu ga mpaso nguyen koten kama seren sui lengi te Abu Ubaida o kundi tikemira ati minimoni aw kenno Khalid bin Walid comparne me kemira kebega Saad kebega ni Muaz bin Jabal adiyan gabe ko kemira ko ni nande Abu Ubaida aro sere suranta comparne me kembira khirengare ya ma Khalid bin Walid kennan ya le tarqum na ko ina da Abu Ubaida ahin yan koto Umar Muhammad mosiri sina Umar ahin yan kota ma mosiri anya khibaren tirne yana nya la halanun tirne yana kembira ahin yan kota ma mosiri birambe igara Sham birambe igara debebe Baitul Maqdis kengo debe ken Palestine sahaba nungara Palestine rakhemi Baitul Maqdis mego debebe wotini Masjid Iliya hono akhili nanti Zulzalem Misri hono wotini Baitul Maqdis akenni misirun siki duba nai silama undi ago geme silamina illi kenyetu na misuru benu segere batuen sawabura aro darun taun sawabura ku misuru siki duba nani hanani Al-Kaaba Masjid Al-Kaaba kingo Makka ahilani Allah hare misire kingo Madina askani ken Masjid Iliya kingani Baitul Maqdis misire nga kingo kingo Palestine noni hono de Zulzalem kembrenga igara kem misire ra kay igara ken debe ra kemi kembrenga khibare nkin Umaru innanti ankiyeno khibare ngabe mo kendi ora khenta ne katikendi wa muradu ngoro no kubeta o ni kengo ni kembala khibare ngabe mo kemi sire la nguyeni kembera Umaru diamede honi sawra Umaru girim Madina nali magoniro debeke noni kene Palestine debenga Umaru gari gajanyumumu serebenu gani gajanyuma oni suka mandengiri idiga Umaru gemu igade Umaru gemu kembirenga Umaru ri yara ama Abu Ubaida wari serukuro mena yumumu kuro mena Umaru ratirneya Umaru ti aina akhi Abu Ubaida ti mareme Abu Ubaida ti laumina kembira ura Umaru jabi uti Abu Ubaida aw halle wucina kenan ta Allah to khari ito ke mori ma Abu Ubaida gari targo gumuna ko nanti anyi inyogo men kama anyante wana nyomen qarabin kacelle ga ikiteni kemira ari magoni Umaru gemalle mawo agar Umaru gemalle mawo ida me kunyi na me ambraze kinya wati be Umaru iri nyomen qarabin kacelle Abu Ubaida kana ri nyomen qarabin kacelle ga iterero me halle me go digana Abu Ubaida kara me go digana Abu Ubaida kara kemira yada Abu Ubaida kara mi godi gana kombeni aro Umaru itawo Abu Ubaida kombeni Umaru ra yara komben noni Umaru ma hoho wari maganda ka ara mi gandurku ala kulli hali aga yanyoku Umaru ra kemba ana war kombegeri kembele kebe gana harmare me mpaju suro honua kebe no kombe manyi tunwa aro harmare me lehengo kene himbenui Umaru ma kumbo ho war kombegeri Umaru ko ni gara himbe war doro akka ara gaja nyogo kene mi gandurku Umaru ta dangan ata Abu Ubaida harangana haju suro hono angana kuntigiti ti harangana haju suro hono angana kuntigiti ni an kombegersa himenu ampa jungo kene himenu kungutu tarko gumna ko ina ta Abu Ubaida sedani haju mai dunai iwoti serebe yora Zahid dunarum ballanu Abu Ubaida nyikundi haju sumai dunai
agen woni asolanteni alambati aro jihadin yani ahaju sumay dunay kimaro marti te hari ahaju srohonu agana kunyu wonu tigitini imasa kenganya ara Umar jabi ati ya amiral mu'minin inna hadha yuballighuna al-maqil Allah akbar ati Umar dangan ati kubenu hayke an pai anya gannan kubenu ati kuwo okiyendini kinjigan konkoranga kuwo kiyendini kinjigan konkoranga kemira ara duna misalinya ko mi kinjigan kenkeranya duna misalinya ko mangana giri an wara debe kiyentau an sawitin sirawi wenan kenke kemira nga lelenga na kin 3h nga atununga na kin an gilli nandangi te killenga kemira kongo wuce kere ara duna misalinya kenye kemira nga ara duna misali na yakomi kenke wucine an na sautan tumembu ni ken wucine kemira kuteke suni lagarai kemira nga ara duna wucende huni ken saurara Umar jabi ati kebe hawo ma kewo kiyendini o kinci an kongoranga ha kewo kiyendi kemira nga amura duna nanti serenta kabana serenta ko ni bumum paka dunari et puis serenta ko bumum paka yokunga bundi kinya sawi nan sola kinya sawi nan kanundi kallenga na sawi nya serebe gana wira sirisire anda kenti ta nyimera anan naburi mamponu angurenga be mo banginga nanunga bunga ma jaunga bunga ma sugunga bunga ma mobil nunga bunga ma goliranu kinya sawi nan kanundi kallenga kinya sawi na duna kanela ni pasi anda mun na mbu kure taweri aro serebe ho gandama magandan kanura nyiramu aramba jusro honu kembira kenka mane isago mo wonta bana kallenga anga ino ho nyana maganta himme ma kenyan sago kallenga dinanda ho gabe go himme ma kenya saura Abu Ubaida mi bumum paga duna karanyokundi ami bumum paga duna karanyokundi kenya saura ra Umaru jabi ati inna haza yuballighuna al-maqil to Umaru kewo kinyandini kinjan kongoranga kenya sawuni Umaru ratu nanti Abu Ubaida dunarum balla nani ahajunta dunai kenna ya halle Abu Ubaida tarhu gumunda ko nanti atu indeni ti digame wo ani ken ko ni wati su gajaranga masaruna ken digame durusirabade ken digame ya kangai tarhu gumunda ko nanti Abu Ubaida gajangi ngane gilli aw yarne sapanundo menaga awtini awde sirgabe wono kengo iramen senunini awa yankin na Qur'ani nayi adina meranteni sirga wono ken iramen senunini nayi ken kamanen dina meranteni ahajunta kendi ati sirga wono khari kengo idu darno ni du valerun qorondi nayi dina mbanginga aw kamana idu lowa nayi dina mbanginga aw kamana idu lowa kengo den kangai ango kananga umun na nyimera wal mango karamando darnda umun na nyimera nayi an khairin dari raken wote sergabe wono kenyi du darno awi du khoroni nayi dina mbanginga aw kamani du londia kembirenga ati adi amen sikandi ati kamo ati a goliburu benuga dangi te qara hosuru nyana kumpo burunga agara goliburu benu yana nsame kemira qara golusuru nyana kun aramplasa serebe angra goliburu ngabenya angana nimisi anga tobi anna golisiren kahana gabenya himbe go hobureke botenteke anyi kudia musika koni gajaranga wati suma serunya durusin rabate ahana ne kanga yati sir gabe wono kenyi ramen senunini ni ramen yankana Qur'an nay adina megantene ahajin takeni ati sir gabe wono kenwo idu darono ni du karama nay dina mbangia aw kamani du londia Allah garar khoni asikandi nanti agra golburu benu yana ndangi qara hobre nyana kembo tentere kemra kudiga musiki Abu Ubaida ani ku konni wati su masaruna diameke durusra bade taro gumunda ko nanti aga watu a faten watenga riga debe wono wote amwas debe hankanga te worno wote town amwasi kelli fare hijiran sino tami aro segu hanganga tekeri kembenga kenai Abu Ubaida amosrontenyani aw munana ndiga Baitul Maqdis aw munana ndiga salino ona sawnyora kenkata yoti antageme islamina ili kenyetu misire sudigera alambaten kanema maanda ku misiru siki Baitul Maqdis aro al-Kaaba aro Allah hare misire ken Madina misira kema Abu Ubaida ni yari monya suroni aw munana ndiga Baitul Maqdis
aw munana ndiga alla batu aw munana salli baitul maqdis misreni ken no yar sa debe wono wati an amwas akin ken debe ken bere ken no hankanga tengri ken debe wati ganda taun amwas hankanga teke giri fare hijira sino tami aro segu hijiran sino tami ro segu hankanga teke giri ken no kembe Abu Ubaida hanganga tegera sirga beriga makrengare ya magoni Abu Ubaida merga akanda sirasuriga anta bakari an fatin kembe Abu Ubaida ara konya mari tansaliti serunga ken Muaz bin Jabal ara Muaz bin Jabal ya nyamari tansaliti serunga Muaz bin Jabal akin sahaba qore atu inden mosiri kembe Abu Ubaida ra nyamari tansaliti serunga kembe ma Abu Ubaida agorni fati arifati ke hanganga teri birambe aga fati hanganga tekeri Muaz bin Jabal ara qutuba asetu minbarin kama na qutuba ankara islamin kama ati kamo ati sira haiga diga no hirike sira haiga tloya sirebe iganta sira sutu sirebe asonomen sirega na ganta sira su hasiraunu sira su qona unta asonomeni aro serebe ago samunu aro serebe agawin no qur'ani ni besu ko mantenda seresu ayi no qur'ani besu bana ma atikenta seresu tu kenju kunu gawandi dina Abu Ubaida atikenya haiga diga no hirike atikembe ati salamun da tiqra alla nyaga arna hinne wad'u lahu yarhamuhu Allah tiqra duwa nyara arna fina kembirenga Muaz bin Jabal akenya na kekoni salamun da kembirenga tina duwa nyara arna hina ti sira haiga diga no hirike sira haiga tloyi haiga kujukunu ko inta sira sudu himbe wa Abu Ubaida baka kujukunuri sira na sunno mem nyurbanteni sirniani sir mo khote mai wasirebe ga mai sira su hazida ona mai sira su konini wasirebe ga ni anno won kulleni kata be su ko mantenga kembira Muaz bin Jabal aradiyan gabe koni Abu Ubaida kama kembira nga Abu Ubaida me fati fare hijira sinota me aro segu yotni hangangate be taun amwas hangangate a fati kenyeri aranya wungo tankarage aro sino segi aranya Abu Ubaida me wungo tankarage aro sino segi kembira Abu Ubaida aken kibare agabe ne ka o wasanatike Muaz bin Jabal me be haya kin me fati ke hangangata da sahaba gabe Allah ren sahabanu ho gabe fati ke hangangata sawabun Abu Ubaida wakendi Muaz bin Jabal wakendi Khalid bin Walid me wakendi sahaba gabe fati hangangata ke kembere na harsa Allah ren sahabanu orni dangitiya kembere na sahaba be gono o woni kento ke Abu Ubaida kenni Amr bin al-Haris bin Zuhair akin gani Allah rin sahaba be gara badirnya do Allah rin batin ne manu kisinga kama kembere nga ara hijra num pilisunya ara hijra nya na Ethiopia atana hijra nya na Madina kenna nga hale sahaba tanono himbe gara badirnya ro Allah rin bate wadi ganda Suhail bin Wahab qaatu indenga tikebe wadi Suhail bin Bayda amma ya toni Bayda ahawa toni Wahab qa manto atwiti kenye serunya khili kenye Suhail bin Bayda ken qara badrinya do Allah harimbati kenna yale sahaba tanan wati kenna Amr bin Abi Sarih agen qahana badrinya do Allah harimbati ne manu kisinga kama aken qahana hijra num pelusunya ara hijra ne de Ethiopia ken pale a hijra na Madina aken fati sirna Usman qalfaun atiyari hijira ntanjiga sinende afati kenedi kenna yale sahaba tanono himbe gara badirinya do Allah rimbate wadi ganda sayyidina Safwan bin Bayda o hagira Amr bin Bayda be to o hagira Suhail be to ngo akin akhi wanike yo sare yo hawe keni wati Safwan bin Bayda wala ko ina di maya to on Bayda hawa to on Wahab qa itwiti man to yin kena sabuni Safwan bin Bayda wa khilitikiya kembira wo aqana badir gajaniya ro Allah harimbate ne manu kisin akama
kemra hagra hoko nangira joparu na lawra mayre asuko maden muhajir na nun ser lagarenya hage ken Safwan bun Baydai ketaw hayniro himberi keni lansar nu o hani lansar nun kalenya jopasa ura ko enandi Badr dungonu groupe nu hilani muhajir nanu kubenu ga bu Makka na lero Allah rembati Madina aro lansar nu Madina ngo kingani ijjat ginuya kemra haga tla muhajir nanu ay kun ser lagare kenni Safwan bun Baydai kemra oni lansar nun jopa kemra wona aro lansar nun kun ser hanani koy kenni ser tuindai wadi kenda Sa'ad bun Muaz a kenni sere o maremu harsa Badri gajange himeno wara kurenya ro Badr bate onyi gati muhajir nanu lagareni Safwanu ya bun Bayda am muhajir nanu lagare kenni Khunais bun Huzafa radiyallahu anhu akini muhajir nanu lagare kemrenga Khunais bun Huzafa radiyallahu anhu ara hijira nun pilisunya ara hijiranya nandiga Ethiopia adana hijiranya nandiga Madina kennanga halle ara Badr gajangnya ara Uhud gajangnya ka hadanya ka Uhud gajangnya jogi laqira kita kembirenga kenya sawabu ato ken jogi laqiri ama dalla ato ken jogi laqiri Khunais bun Huzafa akenya kagumeni Hafsat mu'minin Hafsat bint Umar sena Umar le nyaare Hafsa aya ginteni ke sahabai ken Khunais bun Huzafa birambe aga shahidin puragu Allah hare ne manu kisinga kama ken kitena aroni kellotai Allah hare lotai inshallah Allah rengaro tay la hala beri ono raqello kendi kembira ona kitana ndangiti Badr gajanganun kuteya tar ogumunda ko inanti birambe ke sahaba ga shayrin purawo keno Khunais bun Huzafa keta Hafsatu ara idan tawo qasunati aro urutami birambe idanga time kembira senna Umar akemma tawo na yugundugu nandi yugun namburai ai amata oni dugu Umar ra sahaba num pai serebe gan suronta sahaba nun su kawo mandenga kembira Umaru ri i men sawo kenya kama ken sena Abubakari Umar da kata Abubakari na karan nanti kebe na Hafsatu akina ken Khunais bun Huzafa nanta ashirin burawo kita idantime illa nyaare Hafsa ila qibaren kunanda nay ango hitagin kembira Umar gara ke kuna Abubakar rabani Abubakari mahilorare akusaga giri ni droke Kongo ni halle koy amma Umar jabi amata sire na amata buren hari idroken Kongo na Umaru taundendo kenya wati be kena Umaru toro mosri kendi Umaru kembere Umaru amiri hilakari sahaba nundi kanga ni sahaba nun umpo fasamuntenga hilakari kembere Umaru aha karenya ka sena Usmanari na sabunya sahaba nuku وميتني واتس ما كنا نعدل بالشيخين أحدا ومن يأغو سرسو قنشني تي قرمون كهلي قرسو كهلي كين عمر عرب بكري كون الصحابة نسوه كمران كين كين بلغا عمر رها قرم منو أبكر هالي كنانو إذا أنقواني اللي يعرم في كنارا كنا قرين ينقى عثمان ري سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين ذو الحياة adega da Usman Khanai kenan Usman kagume ken fati ala rele nyari nyante Usman ora ko ne di Badr ganyen palle tibito dantani kembira ken fati kenga fati Usman ma ya arata nauto hina kembira daga da Usman nanti iwa munda ire nyare Hafsa akina shehidin burawo udi ganyen kembira nga a idan time iwa munda nago hitagine kemara Usman ra Umar jabe Usman khorra jabe Usman ti ati ike ma hitagi kata yagunga hina ike yagun binta iha karendi ke wati na sawiya aya kan fata madalla don ti yagun binta iha karendi ke wati kenya sinna Umaru an Nursam aga Nursam ke ta de kata Allah haringa Abubakar gara himme nyai
kenda toro mosiri kemira da kata Allah haringa aw munana Abubakar khibar Allah qasa kata Allah haringa ati qamu wa ta'ala haringa ati ike linyare Hafsa akina fati ken khunesiya dongu afata ashirin brau dongu ile nyare kira idan taw idan time ida kata Abubakari na le nyare ke khibarin karanda go hitagine ta Abubakari ma hari ijabi amatira asire na amatira bureli tikendi toro kenna gale ida ga Usman qahanai to Usman ti ike ma girikata yawo ke wati ima girikata yawo nga ke wati ya kamera to Usman qara ijabi ke kamera tin ursan kenga ya Allah rene qanato Umar dangan adi Usman hewa adi sena Usman awani yagare yagi himbe gam paso angelle nyagare ke ti sena Usman awani yagare yagi himbe gam paso angelle nyagare ke kamera atalle nyagare ke kana ken Hafsa dui ken qahana wani yagi yugoy himbe gam paso dina Usman ro Abubakar sui alle nyagare ke awani yagi yugoya himbe gam paso dina Abubakari aro Usman suya kina ya Umar no sami na sabu ya sahaba nun pokka murangena Abubakari do kan sahaba nano himbe gam paso Abubakari bilad nan ke Usman Umar no sami pasa kin men da wali men ni few nan da laren wannan auto kimara kemir na miri qa amma kata diga mege digaran tunu wa makata Allah harin tirni na sawunya sahaban kusun kanna Allah harin sahaban kusun kanna uranta tirni kiya sabuni ita Allah harin ma ngutundi kasahu Allah bil haibati wal waqar Allah harin peto katati haibanga gidunga aro darundawu angana taw awre duranda Allah rin yangene na toy himega wan nondi abakan nondi Allah ta konara agidun qoren sabura an yangana taw Allah harindi digame bega nondi abakan nondi ken sabun saban gu umay sabun Allah rin na tirni har Allah rin ma angutu sabal lemun yankata ma angutu no saba qorugo ho makata kembrenga halle amadan wucineri Allah harenda yawhimergo yawun kilenterne Allah renne manu kisinga kama ara yawon kiliterana ngara kata Umaru ya nanti iyo hitagi ni alle nyaringa na lota yawon kilen kama kembrenga diaminga kun Umarra tol magi diame ke khoromara Umaru nyagali keta nyagali on khoromo ma maime ma ikamanan kuya nyagali ati eske kero nyana nyagali mosiri aime ma nandi kamanan kuya ese tungi manwa ne anta kamanan kuyire tungi ni kembrenga akitena Allah harin diga meke wure to kenno koy na sawnya Allah harin ma hayga bura kelle nyaare ken kam paso Usman ya am paso Abubakari bo Usman kagra himbe utu kingani Allah harin le nyaare ken kam paso Umar le nyaare ken sawna Allah harin ti Usman woni yare yare himbe kam paso Allah nyaare ke Allah nyaare ka yugo na utu himbe kam paso dina Abubakar Usman asui kembere nga Umar radiya meke wure to kemo wari kenga ya kilintramu ngada ida Allah harin da mundu yawo inna lotai akahu mumina numai akina kasege ken khonesi ken sherin braun palle kembera ken palle sa Abubakar Umar gem kembera Umaru yini dangi kembera Abubakar Umar khiritu Umar ma dangi atik kotabe anga digalle nyaaren khibaren koningira ken kotan ngeman jabi anga tu arantoro Umar tari aritoro haranga takene anya konina nanti magiro yawo ko Usman ga ko mowe kangen girna ndiga ma ho kinda tikendi toro kembira Abubakar ti lengi nga yaran konanda tina sabunya Allah harenyi gara nge masalale mawo gindori na koyi nan ta Allah ya rake iworna mundu yahudi Allah harenda kenki kira dongo ange ngana di Allah ya ren kwaren ko ningira nan tinge mena ken mutu yawi kembira ngira ta Allah ya ren mutu kenna ya Allah harengara gundobe koninda lanta ken ka poini lanta gundo ka poini kya sabun nga girna dia na sabunya as haren bitu hoy nan girna dia halle landat nan ken dal talle nyaare nyaani ngana kenya anwotin man sawra dongu ala haren gundo ken woni kenya ango ngana le nyaaren qawdu ne ala haren qawum na nawtu ken kan tasrum kembere nga solso suntai ngara nyam mobe kembana na solso nan girna ndiga anyime kemba Umar tira fam keta ira men inyaali mewre ura me ambraze kembere nga khabare bega dangi khunesi ken Hafsatu kina qasenga aro ala haren garotai Hafsatu ya la hala bere kinnike kemre harsa badir gajam himenu ga si badir khurayn do ala arembate orni dangiti iqsan harsa
kembira ken muhajir nanu lagarenga ken muhajir nanu lagarenga keta woniro lansar nundi lansar nun sere hanana kangai ken Sa'd bin Mu'az bin Nu'man keta akenni yungume gili Madina qabla begono lansar nun qabla begono banu Abdul Ashhal banu Abdul Ashhal ko kunyungume yayin Sa'd bin Mu'az ya Sa'd bin Mu'az aken silama ko kite kama aken silama Allah harengara serebe khairi na ya amasaderi Madina ken Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu Sa'd bin Mu'az silama kenya kitengama Sa'd bin Mu'az silama ora hogabe kunari nandangi ora ko yinanti birambe Mus'ab bin Umair aro Abu Zurara kembrenga birambe wani dome ken silama wali watinga Madina yokuma sarun kiri kata silama wa kembra Sa'd bin Mu'az ayawo Mus'ab bin Umair yayi qablan saruno mena kembra ra haren ra kata nan tandiga go khairu munan ya bagano kembale bas kenai khina nunga diga kabar be gadangi ora kensu koni ora la khidangin toni ma diga me de hunde sawra Sa'd bin Mu'az ay me butenga bugu ay meri kata kata Mus'ab bin Umair ya au munana li bas kinya ariti bas ni au munana bas kinya kembrenga arira kan sagon su koni Mus'ab bin Umair kema ajabi tidiga mure kenda tono magatla watwe Mus'ab bin Umair kitana kara nandi anyi men sir haqar mai kembrenga o garte himbe sina ya ran kanda kembrenga agana yam pakarle kenyani agama yam pakarle angara himbe munni ma nandi nandiga bakaire kembrenga ngodi na bakaire ko mangara munno mowe kembrenga ta atikeni tongi kembrenga Mus'ab bin Umair kitana salama unya ran konara na kara salama mbodi misenda ho bradara sukara kennangi halle atlana qur'ana bega yankalla ren kama atlana qur'ana ay wa qara akama Sa'd bin Mu'az kama gele Sa'd bin Mu'az ko ne ra kemmugo aranya si indena kusaga taw kembrenga aga tlawatwe ati tonga tike nei ago kamana sarunya mar kata kiyai ken hosre ken no kusui ati na joren ko ayanki arira mun sanse ken no kusu asalli atubi arusalama woni kemra garo salama on di watibe akide nanti iqablan saruna kingani banu Abdul Ashhal qablana ati iqablan saruna iri su haram inta sene sarara salama asihida ma igana salama on ige khoni ho honda iro mena magande gana tubi kembrenga kebe gana qablan saruna kem kotanga targo gumunda ko nanti qablan yugonda ya gara suko hamandelo salama on kem kotanga komi ora la khidangin ko ora khinga kadu ora khinga katay mowe adde tayinga kembrenga qablan su ko mantello salama wa tiken ko tanya yanken ko tanya aro iran sanse en kota aro sallen kota banu Abdul Ashhal qablan suru ken banu Abdul Ashhal qablan surunga kembra ken kota sura salama woni ti Sa'd bin Mu'az sawabun kembra Sa'd bin Mu'az targum na ko nan ta ken salama wonya ya barkena qablan di mosir dina lansar nun kutunsu agan salama wonya ya barkena qablan mu man sun salama ko tabane kema ya sura lansar nun ni aken balle kembrenga Sa'd bin Mu'az akeni arab badr gajanya targum na ko nan di ama ya toni ama ton kabsatu bintu Rafi'i ama tawani kabsatu bintu Rafi ama manka hana salama unan ka hay manya sahaba yari kemre ara badri gajanga kebe an uhud gajanga aro gajanga be ganya kempalle ra kunsu ko mantenya nan kiyama gajanga be wotin azwatul qandaq kiyani la azabin gajanga kemra targo gumuna ko ina dikken gajanga kebe an Sa'd bin Mu'az ken gajanga noni ti ari monsuroni ara mangandoro kyarondi mangandoro ke be adepengani mangandoro ke depeni mangandoro ke a kembene asimbo ke no kuyi targum na ko ina di mangandoro ke nyande hala na ya ke nyimen sirai ser dargilani ser timantani atimandeni sigidamani kemrenga timandoro ke gilagara on serun jotara timandoro ke akondani honere kemrenga adiyati kenya gajan qur'ani kinani la hazabin gajan qur'ani kemra birambe agada gajan qur'ani sa megandoro ke agadigatai agada di megandoro ke gajan qur'ani serunga jote kebera kengani megandoro ke akondenga
ira ko ina dimme ndoro kenya konto a konto den yar hone sarun jote kebera ni to gajan ke qur'ani kinya kanda kinga jenga sere goni kahir nu kuri wadi kana ibn al araqa kembere kenya na kala huncen sari kena kala huncen sari kena kala huncen sari Sa'd ibn Muaziya ma kala hunce ke ga wora kita na ndroge ke sarunga jote no khubera nanti sarunga jote no khubera nanta kontoti no kala hunce ke diga kita no ibn al araqa kenya na kala huncen sarai kenya kala huncen sarai kembra ibn araqa gara kala huncen sarai kala hunce ke diga kita sarungo jote no khubera kala hunce diga kita no ibn araqa ke men to yin Hibban bun Abdul Manaf atwayen gen Hibban bun Abdul Manaf kembra kala hunce diga akita inguno yeturambangin kembra a jogi aga jogi kembra hi ibn araqa ke ay kala hunce ke serna gara kita anya al mawrari ari qaneto ati ariga ikeni ibn araqa ikeni ibn araqa kinya bani Sa'd ibn Muaz qanara langa kendi yeli alla gana aya ala qim futini yimbeni ibn araqa ureni futiji leme araqa ureni futiji kembra Sa'd ibn Muaz qanara langa tiyel alla gana ya ala qim futini yimbeni ora ko nadi ibn araqa ke me atoyen Hibban ibn Abdullah kembra ya Sa'd ibn Muaz ira wutura saba ya rubenu ga serun jarna misiren tate idga waranu kembra gi wok mana jara taro gumna ko inanti birambe gajengan new lazabin gajengan new Allah rasa afaren de ma ari sahabanu kahirun sage ka gajen ken no ne sa sirebe ga giri madina kanama wujunu tammi kahiri honura ko inanti wujunu tammi ro hillo kunya ndiga madina rakhiliga mala rendi sahabanu igawo kumen kutunu na madina kori iro kahirun na arayin ken ko tan kahir serebe no go madina no nan ta daga wujina seredi sala rani sahabanu wujunu tamiro hillo kunyali u anture kembrenga ira kumenya so ti Salman li Farsi hakarla na kena madina kori kena yi sulhungo iro bani khureza ngonna bani khureza dungono kena ilahirungo Allah arendo kunna na sawnya Allah arenga yirni madina agar allahirun kahidi be dawari iro yahudi anu na ora ken kahite qara o wala laqidan intuni bi an kanu be go kendi ora ken saw ataron kama Allah arenga allahirun yaturo serebenu na bani qurayza ko kundi kembrenga kumeke halle lora ka sumai madina maganta bani qurayza karanga magi kema kahirun kurro kumeke to dangin makata kembrenga iri men saw bani qurayza karanga kama ken qara allahirun kundo Allah arena nan tunta Allah arenga jana unta Allah wala serekara kenna gaja kembrenga idga bani qurayza kon nege karankare ya ma Huyay ibn Akhtab ken diga nan diga bani qurayza gon nyumen nege na lo ari hakarena kembra ken kala lahirum broto ikunda suman nan dike hay salama ulla warante yahudianu aro munafiqinu ila suman nan di salama Allah warante haike ken sabra ila lahirum gruja kembrenga qawar be gadan ken awati nake qanda khingaje ngati nake ora khen wondro kendi na wala قد يامد هني معايير اللهرن جروجا بو الله تلنا كاهر نكو لاورا حنكي قوري جري كملا كاهر نكو كينيا ساوي إساقه بقى مدينة ومكتا مدينة القلقنا ومكتا تورا كينا سلامنوا كملا يدي حلسا كبه يعني بني خريزان كون أكون بغير الله هارين جنبا نا اللهرن جروجا كملا الله هارين دا أكيتي الله هارين دا أكيتين كيني سعد بن معازي كنا أجو جنتيني ala arende Sa'd ibn Muaz ila kite ngara ken kite ngama kembira ala na kite be kutu bani khurezan konga ken kite wo golenti kenga Sa'd ibn Muaz ti kite alla ri fare kite na kunya ma koi kembira ala arenda jabe ati alla ri fare ni mana kite kinanga nanti anna kutu kembira Sa'd ibn Muaz birambe agare monsroni asedu harenga ma ni jongo bani khureza karanga magina kena ala areno sahabanu kuma bani khureza karanga magina keta genjo inde madina keta ari jongo bani khureza karanga magina bila me ala arenya anga sai ala arenti lansaruna ti qumu li sayyidikum wal maqumu ila sayyidikum tiqagiri kata ayungu menga tungirnan sigu na gem kembrenga isuka manden girnan sigi na gem kembra keni daluya nangirnan sigi answer khorenda
sare anga ko ni nan di basin tari parce que Allah arin me haygara sahaba nu nyamar tungiru ungiru sigi iyungumenda kingani Sa'd ibn Mu'aziya ke da ugirna sigi nagem kembre nga Sa'd ibn Mu'azi ala kite be kutu ken kite na kangai ati jamfancino serebe nu gara Allah jamba igara faren jamba ati kun goni kun kite biti hoho ya karnen pale ni yugun su ko manten kari yugu benu ga balagaw nangiri ho ga balagaw na su ko manten kari keta yagaru aro lemunu na kumma na burawo keta ikanu na kunkini muhajir na nan tawu e kanu ni karanga kenon muhajir nan tawu no lansar nun takentari kinga ya watbe lansar nun ne kaneto Sa'd ibn Mu'azira ti muhajir nan ko ana ku mare muye kembere na to kanan ka batakno ko kitana ikanu kuri kemba Sa'd ibn Mu'aziti ira kenya himbe sawabura ira nya purke lansar muhajir nan ku illi kenna buwagai na sawu ne jati nan kunye bo mukenga na kati mewda na lahiya jati impana lahiya na sawu ya ankin go sigira benyanara ay me na kata sigiti dui kembere ngol lahiya ira nya kenya sabura kembere nga kebe gani muhajir nanu nga kuntawu bani khureza ngon kanuni kebe gani iyugunga ala arna nyamare nkini kena Zubair ibn Awam aw Ali ibn Abi Talib ra kumen kutu keda gana artu hoho ya kusro hilli wokun kanen charno na iwara kumegere kembere bani khureza ngon yugu hoga balawa wira suko manden kanen charo na wara kumen kembere iya garu wira kumana brawo na kunya komui i ari lemunu na kunta ni sahaban no mena kembere Sa'd ibn Mu'az ga kitebe kutu Allah arenti ati kitebe o lares kamundi anna ken kite maage mulle maw alla gara kitebe kudu lares kamundi aran kitege asunya bane iramme kita o mamme futa har honne kemera Sa'd ibn Mu'azi ara kite ngudu kemera Sa'd ibn Mu'azu tarqu munna konnanti ajjoge halle ti awuchu abire qasbane me gajen ke halle qasbane me abire tarqu munna ko edanti ara qasbane me ya abire kenna ay mera Allah nyaga nanti Allah mai fatini fiu maganta Allah na koya lahazabin gajen ga wani daga khamo awni daga khamo kembere na hinsu yimenga kore watibe a ko ma do ke ga jabi paza hinsu yimen kore halana kenga fati lahazabin gajen ga haminte te mosiri Allah ga na dunta wana kin awatinga wa detaye agari sawabe aro sawabun benu ga danga no ne ken gazwatu qandakhiya ora khalluna na detaye ka keni oro no khube ken Sa'd ibn Mu'az men no kuma ken sabun ora ken no kungoni ka detaye ngute ma halle Allah ga na dunga tay awati ngana kin ora khalluna ri na detaye tar gumna ko nan ta bire ke halle kasubane mi hakara kenya bire ken palle afati tar gumna ko nan ta ga fati afati urobe ti sena jiru yanka Allah harin kama ne manu kisena kama Allah harin kibari ati kon fati sasa an sabanu ne tanna tu laresi nyogo afati en sabura laresi nyogo afati en sabura kiyan ya bane Allah harin garba sundi nangiri Allah harin garba sun nangiri pasara tuna di Sa'd ibn Mu'azi amasa aw misirenta te aw saba ya gare wa ma kuma najara kembere Allah ren diga kata nan dia hay Allah ren diga yin afati kin ya bana Allah ren ti Allahu akbar atalla khorin atil la resga nyogo serebe fatira keni Sa'd ibn Mu'azai til la res nyogo Sa'd ibn Mu'aziya fatin nan kembere nga birambe aga fati ira hore mutu yo kuma nan diga hore loni a hore fegelo ikiten mo siri a hore fegelo kin ya bana munafiqun da akbaran kini me nanti ti Sa'd ibn Mu'azi ti wateni gara nyimo ti wateni gara gara uche biya wateni tanyi ga nyime ora ko nanti serdar gillani ati mande mosri ka ahurenga hegelo munafiqun daro me kiteni nanti ti waten na nyima maken kabarenga kini Allah harenga bila maken kabarenga kini Allah haren ti ayi Allah haren ti ina Allah haren tu na gedga me ora ti waten ma nyimare ti Allah malkanu kunya yi kamana hure mutu malkanu yayi kamana hure mutu bira me yi kamana da ta kaburun kanga ti malkanu yayi kamana gara mutu a huren sa ondengo hime kama kenya sawu ne kena hegelo ne tunda Allah arenda ke kone kemira Sa'd ibn Mu'az la resiga nyogo serebe fati kena ke kemira na adarajan qoren mosri nan da ken islama onya ya barke mosri qablandi kemira Aisha tarugum rai riwaya wa hilla baga Aisha ti qabla ke kini banu Abdul Ashhaliya
ti sorosiki wari a kun sorosiki kunya khairinan qora muwassiri dina qabla ge kutenga kun sorosiki na kanga ta hanani Sa'd bin Mu'aziya ahilandi ken Husayr bin Hudayr askani ken Abbad bin Bishr tuku sorosiki kunyi serumpo suganin tonga gili sahaba noni wa kunyi sahaba qoro kemre na khirngare ya ma Sa'd bin Mu'azimi kemre na Sa'd bin Mu'azi aga fati amma songo ara songenya ara diangabe ko Allah harenti Allah haran kala diame ko nan saw mage qalenga ma Allah harenti kullu nadibatin takzib illa nadibata Sa'din kullu nadibatin takzib illa nadibata Sa'din ti son khana yare ta suka mandengo garna maganta Sa'd bin Mu'azi ma na samu gara digamu benu koni a gemu sababa Allah gana dunganta awa tinga naki wara kan wono digamu kuri ni wala amma gara digamu benu ko kemira qala aranti la tazid ala haza Allah aranta ma hojid nan ka ku digamu ide gara digamu be ko ana toke amma ho ka paske ana mar hotana ko himbe gantari agara tigane bero sabi ara gara songa benya agara digamu benu ko Allah aranta songa na yaren so garna maganta Sa'd bin Mu'azi ma kembere nga Allah renda nyamari tanama hojid nan kawke kenda gale sahaba tanan wadi kenda Amr bin Muaz bin Uman aken kahanani Badr dunge ken Sa'd bin Muaz akhi way kembere aken fati Uhud gajangere Uhud gajangere kahir begara kari wadi kenda Darar bin al-Khattab kena kari aganya kalli birambe agara kahanya na katu ata dangan tantarni fuyi serebe gorni ayagindi arjana horo yarunga tantarni fuyi serebe gorni ayagindi arjana horo yarunga na sawanya kahir nugo watu nanti islamin nga konni nanti angana to jihadi ni ango fatini ango arjana wa arjana horo yaru kuma yagina kayar du kwatu nan islam no ken goni ken sawra hay kamana ngi aya mana akuma nan mokai ti antarni konto serebe go ayagandini arjana hor yaro aga ya kallar ken kara ma kamana mokai aya kwa kembenga ti kebe gani Amr bin Muaziya afati na wunto tanjike arosino hili kemira harsa Badr dungonu sahaba khoreta nono wati kenda al-Haris bin Aus bin Muaz Aus bin Muaz akhi wala akhil lemen Aus bin Muaz akhil lemen Sa'd bin Muaz akhil lemen ke al-Haris bin Aus bin Muaz kemira ken hana Badriya akinna Badriya khatar hugum na mesori ake insedin purawendi aga fati gaje be tar hugum na mesori honora ko ina ta fati Uhud gajengera sedum prawo Uhud gajengende na wunto tampile arosino segi honora ko ina ti ayite kanna khinga jengete kenda nyino ba khibaran ko nyami tar ko gumuma ala kulli hali ko ni gemar nanti ara badirinya gemar nan tar badirinya khaga fati gajenge beri kenya ami tar ko gumuma kemrenga harsa badir dungonu sahaba tan wati kenda al Haris bin Anas bin Malik kusu ko manden bay Banu Abdul Ashal qablan sirni kembira al-Harisi bin Anas bin Malik ken kan Badr dunge kembira harsa wana dangiti Badr dungonwa sahaba tarawno ken Muhammad bin Maslama ken qahanani Badr dunge Muhammad bin Maslama bin Salmata bin Khalid aken sahaba qorqori woni himenuga salama wal ansar nundi gili salama on jofaru Muhammad bin Maslama aw kundi himenu gada bayatul aqabatul kubra himenu ganya qurayni Muhammad bin Maslama kuni aken sare nan samen nabi maun kane ti tampile aro hillo asare nan samen nabi maun kane ti tampile aro hillo ya serebe no tonga khiri Muhammadu jahila undi nan sami Allah ran kayen kane aken ta khawo kuni serebe no tonga ni Muhammadu aken ta khawo kuni kembrenga wakhili Abu Abdullah ti Muhammad bin Maslama anya sahaba khore are mun ka hananya sahaba khore are me wono wati kenda Ja'far kenya sahaba khore aro Abdullah kenare mewe
aro Saad ken kanare mewe aro Abdurrahman ken kanare mewe aro Umaru ken kanare mewe Allah harenda nya yungume gaje gabe gaberi Allah harenda nya yungume gaje gabe gaberi kembere kebe gani Muhammad bin Maslamai Allah harenda kahai wokine Allah harenda kahai wokine Allah harenda dangani tan ana mushrikun hillan kahanu ana kun gaja te kahake madama igo kamanu gaja madama igo kamana salama on gaja keta ani gaja te kahake atiqa ata dangana atiqa birambe agani ke mantonu ngari igo kamana me kari igo kamana me gaja kembere nga tana katune ya te kahake tima kahake ga qose kahake na qose wati be te kembere nga tani taqibu mankai na ne taqibu kibaran suka mandina antari komben anira kabu kibaran suka mandina antari komben tima kite go wornai na toy kombe kere ken kata un kite ti kite go wornai e kombe kere ken kata un kite kema yana sawi na kare kemra tar ko gumna ko nanti ala ren fatale sena usmana sedum praum palle fitna nga girnan sigi saban do mena kembira nga sadu kebe ni Muhammad bin Maslama bila ma ka hanga qose ari takhibu gajan suka mantin ken tarogu muna wa kebe ne azbatu jamal ar azbatu sifin atakhima warke hori atawi kombene te gati serebenu ya sabu na kari ken shamin ko shamin go serebenu ga yiro muawiya ta halli kunya sabu na kari Allah ran kara ko innan tan tayi kombene tikite go na kite go ni futira i kombene na kari tigena kata on kite yere kembere ngati shamin go tukunya na kari kebe gani Muhammad bin Maslamai aslamau ko kite kama Musa bin Umair aslamau kinya kite kama Musa bin Umair aslamau kinya kite kama bilambe akhabatul kubra kinani akhaba tanyerero halle serega de Makka igadiga lehun sidiro Allah rena Muhammad bin Maslama nyukundi kemera taken salama onan same Saad bin Muaz mekane aslama onan same Saad bin Muaz mekane kemera igari Madina Allah haren muhajirina nun garin Madina Allah harenda mare maulo aro kona ara mare maulo aro Abu Ubaida yana Abu Ubaida Amir bin Jarrah Allah harenda kendo Muhammad bin Maslama ara kunyanya mare muy kemara Badri gajangeya ho ga dangi Badri halara kensu ko mantiya maganta Tabuka gajange amma hadar ken Qurayndi ti Allah harin min nyamare wai Allah harenda to Madina kibare go sawra ken sawra ma hadari Tabuka Qurayndi kembira kahiri yahudiya wanyino wadi kenda Ka'ab bin Asraf ken yahudiyan qaramo be gani anyan sago mosiri atora nyanya laren torno tinenenga an islam nun torno tinenenga to ana khorani wa sugana kana wadi kembira shairu ayi sugen sawni na islam nun logo na laren logo kembira agollen ken annene nyan sago mosiri kembira ma ken nivo we Allah harande tiele koni wasana ke yahudiya bure kingani Ka'ab bin Asrafi hangana yahudiya nungutu himenu toranga qodo ala renkama akinyo nyana limboro enga akinyo nyana hananga yahudiya no benu toranga qodo ala renkama akinyo nyana hananga kama ala rende tiele koni wasana ke yahudiya kemberenga sahaban jama'i wo kawma me nande kun ala renga sanai ken jama Muhammad bin Maslama au kundi kemiro girna da yahudiya ke kanima kinani Ka'ab bin Asraf na nege bagi karangani mai ga kalli Allah gana dungata ya wati ngana kin wara khin warna adde tayini ka akallanu Muhammad bin Maslama ke sahaba khore atakan kundi kemira ke yahudiya nkaramo karahalle kemira konsi a place ni tora ke aro suge sakeke na la ran toro na saban toro konsi a place ni kenkani yahudiya nkaramo tanai nambu qaybara wadi kenda Salam bin Abil Huqayq kenyan sigi a place ni tan sau atan sauran kembra sahaba yo kahuma me nan da ken kana kanema nan da ken kana kari kembra himeno ken kallanu Muhammad bin Maslama anyi kun kanari anyi Ka'ab kallanu di wa Salam bin Abil Huqayq anyi kun kana kallanu di kembra Muhammad bin Maslama ke sahaba khore au gili sahaba nun ser suganin toy woy kembra fitna nga gri sahaban do mena sena Usmana Sheikh Mburaum palle kembra Muhammad bin Maslama atari kombendi nira khabu diamen su komanteni kebe na uzwatu Jamalu ama Kenya kebe ne Sifinai ama Kenya kembra
atoy e kombere kembra Allah hare nsaba khore wono wadigen Huzaifa bin Yaman sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah hare ngari gunnongo ni serebera sahaba no mena suri karankare hiyan kembra ke sahaba ken Huzaifa bin Yaman aken khana karagarande oti Allah hare gundonwa Allah hare gunnongo na kenyara Allah hare gundori kemay kuna Abubakar ra may kuna Umar ra amay kuna Usman ra amay kuna Ali ra ke sahaba ka karagarande tiga ken Huzaifa bin Yaman ya kembra kenti ati ikewo yugoto ken yugo ati fitna ngana giri fitna ta toro da feu mana fitna ngana giri akenta fitna ta ya sabu ina toro ati ikara kem wala hare ne manu kisinga kama ati ken koyi ken Muhammad bin Maslama kemira birambe fitna nga giri sahaba no benu gar ittaqibwari igama hokita fitna giri kemira ke sahaba ni kundi ken Muhammad bin Maslama kemira akenyi kundi anya yungume kemra anya kuna ka kesu dange halle shaminko kunyalli dai mi kombende na len sawi na kari shaminko nyalli sawi ya na sherin purawo mi kombende ata kenta mankayri ara kentari irai mi kombende Madina na sherin purawo ni targumunda koy nanti sena Usmana sherin purawo palle sena birambe gara sena Usmana igra ken sherin prawundi kembrenga kebe gani ke sahaba ko ken Muhammad bin Maslama da taw debe wati ganda ribuza adiga taw ken debe kembra birambe ucega kin asage na li Madina birambe shamin gonga warni katai na la sherin prawundi kenan ya aw Madina awi ime kombeni kembra ti sena Usman sena Umar qanaya sena Umar nya birambe aga khalifa on hi ho na qoto Umar ma aga na qoto hi ho na firga aga na qoto kembra Muhammad bin Maslama igana kibaran kina Kenya ya abun kenya saun Umar ra kare hi fergendo ho na qoto Umar nya wala kenya anya ya abun akoma kentu inde mti kenya mosiri hinga qoto momo angara kinai awa ya abun kembra Umar ra besindi kenya hi qoto anyu kunya abun kembra Muhammad bin Maslama ta ira sherin prawni Madina anya qaso beri safarun qaso gili hijra anya safaron kazo hijira tanagate arutumu hijira tanagate arutumu ndi ila sherin brown kenyeri aranya wungo tanyere aronyeru taime serai sersida magumai agilei akemrati telu nya yongulande serebenu telu nga yongulande khomi Amr bin Asi kemra Muhammad bin Aslama kahana telu nya kahana yongulande targo ngara himbe kita Muhammad bin Maslama kibarenga kennike kembrenga inya sawi na sherin prawundi nani ara khaymenta seheri fitnan sehe ara kentari akitenta ratantari kembrenga nani Allah renda kara nanti agana gajate kahake na qose doro ani taqibu hinsuri antaw makite go ni futi katay keta kinya sawi na kari kinga na qatawun kitenga wa ken kana bu iyarma qomi Allah renne manu kisenga kama agara ko mowe kemra ke saba khore Muhammad bin Maslama kinga ni Badir dunkenga aken qissa asigere Allah gana dungatai misan singabo kota na o danginiti sahabata na qissai na ken sawo ataron kama o du'a qarna wote Allahumma ya farjal hammi wa ya kashfal ghami wa ya mujiba da'watal mudtarin rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب أمرتنا بدعاء وأعطنا الإجابة وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.